Ne kaže se bez razloga da su oči ogledalo duše. Postoje istaknutije i dominantnije boje očiju, što se povezuje i za tipove ličnosti, kao i za korelaciju između boje očiju i karakteristika ličnosti. Iako se veze između boje očiju i ličnosti još uvek istražuje, trenutni nalazi su doveli do nekih zanimljivih zapažanja. Studije su pokazale da su oko i mnoga njegova svojstva neurološki povezani sa mozgom. Ova dva organa zajedno rade na proračunu i prepoznavanju spoljašnjeg okruženja i prenose ove podatke nazad, kao poruke u mozak. Istraživanje je naglasilo da nam oči mogu dati uvid u to kako mozak funkcioniše, jer ova dva organa rade blisko povezani. Mozak se oslanja na senzorni unos očiju, pa ukoliko je osoba slepa, ima tendenciju da se njena druga čula pojačaju. Dr. Anthony Fallone sa Univerziteta u Edinburgu predvodio je istraživanje koje je proučavalo veze između očiju i ličnosti. Tamno smeđe ili crne oči. Tamno smeđe i crne oči su najčešće od svih boja očiju, jer ih ima preko 70% svetske populacije. Američka akademija za oftalmologiju je utvrdila da su tamno smeđe oči najstarija boja očiju i da je postojao trenutak u ranoj istoriji kada su svi imali tamne oči. Jednom drugom studijom otkriveno je da je većina učesnika sa tamnim očima obično bila prijatnija i saosećajnija. Uporeni sa svojim prijatnim osobinama, tamnooki ljudi su procenjeni kao rođeni lideri i često ih drugi ljudi tako vide zbog njihove simpatične prirode. Zajedno sa stabilnim karakternim osobinama, otkriveno je i da je kod ljudi sa smeđim očima manja verovatnoća da će razviti rak oka i degeneraciju u poređenju sa onima sa svetlijim očima. Ovi ljudi su misteriozni, samouvereni i intuitivni. Pošto je boja očiju tamnija, u njihovom sistemu ima više melanina, što znači da imaju tendenciju da manje piju. Također, oni su pouzdani, ali su po prirodi tajnoviti. Izuzetno su vredni i praktični. Podjednako su strastveni i optimistični i uvek pokazuju svetu svoju pravu vrednost. Zanimljivo je da je otkriveno da će ljudi sa ovom bojom očiju verovatno biti bolji u tenisu od drugih. Čiste crne oči su jedne od najređih. Uglavnom je to veoma tamna nijansa brown boje. Mana im je što najčešće nerado sklapaju prijateljstva ili se zaljubljuju, jer imaju problem sa poverenjem. Svetlo i srednje brown oči. Ovi ljudi vole zabavu i lakoću, ali i brigu. Nezavisni su, ljubazni i vole da sklapaju nova prijateljstva. Slično kao i kod ljudi koji imaju smeđu boju očiju. Oni su prizemljeni i ne brinu baš o svetskim stvarima. Odlučni su i samouvereni, ali im je teško da se izraze. Oni su odlični ljubavnici i partneri na koje uvek možete računati. Mana im je što njihova praktičnost ima tendenciju da preuzme inicijativu ispred ljubavi i brige za drage osobe. Plave oči. Istraživanje sa Univerziteta u Kopenhagenu pokazalo je da su plave oči rezultat mutacije gena koja se dogodila u Severnoj Evropi. Umjesto da genetska mutacija proizvodi plavu boju, ona je rezultat nedostatka smeđeg pigmenta ili melanina u oku. Nedostatak melanina kod ljudi koji imaju plave oči također je očigledan kada se pogleda njihov ten, jer oni najčešće imaju i bledu kožu. Ljudi sa plavim očima važe za konkurentne, egoistične i manje empatične prema drugim ljudima. Iako plave oči ne znače uvek posjedovanje ovih osobina ličnosti. Ovo je bila percepcija većine. Šta više, studija iz 2005. godine istakla je da su psiholozi otkrili da plavooka deca imaju tendenciju da budu umornija od novih stvari i da su primetno manje otvorena prema svojim vršnjacima u poređenju sa decom tamnijih očiju. Međutim, u odraslom dobu utvrđeno je da trudnice sa plavim očima imaju niži nivo postporođajne anksioznosti, depresije u poređenju sa ženama koje su imale tamnije oči, a učestvovale su u studiji. Ljudi koji imaju plave oči posjeduju veliku unutrašnju snagu i staloženost, ali ih ljudi često pogrešno procenjuju. Oni odaju utisak da su ili previše plašljivi ili previše egoistični, a nisu ni jedno ni drugo. Jednostavno se ne izražavaju mnogo. Oni su mirni, pametni, ljubazni i puni mladosti i života. Skloni su dugotrajnim vezama i imaju jednu od najpoželjnijih boja očiju. Briljantni su stratezi
sa odličnim veštinama koncentracije. Mana im je što njihova radoznala i oprezna priroda često odaje utisak da su veoma povučeni. Sive oči. Sive oči su naizgled najređa boja očiju na svetu, ali se tvrdi da su sive oči jednostavno varijacija plavih očiju. Biološki gledano, sive oči imaju više melanina u prednjem dijelu oka nego tradicionalno plave oči, što im daje tamniju nijansu, pa izgledaju kao da su sive boje. Sklonosti koje se pokazuju kod ljudi koji imaju sivu boju očiju su da su oni najprilagodljiviji. To se naročito ispoljava u raznim društvenim situacijama i među različitim grupama ljudi. Ovo se može prevesti kao dobro izbalansirana priroda ili kao izuzetno širok spektar emocija. Nivo kontrole koji ljudi sa sivim očima imaju nad svojim emocijama tek treba da se istraži. Studije su pokazale da su ljudi sa sivim očima prilično vredni radnici i često imaju veću toleranciju i fokus od svojih plavookih kolega. Slično onima sa tamnim očima ili smeđim očima. Oni nastoje da budu shvaćeni ozbiljno i trude se da održavaju svoju suzdržanost, baš kao što se pokazalo da rade plavooka deca. Ovi ljudi odaju snagu u ponašanju, ali su zapravo prilično nežni i mudri. Uglavnom sve shvataju ozbiljno, od profesionalnog posla do ljubavi i romanse. Ako osobe imaju tamno sive oči, ili su izuzetno uravnotežena osoba ili su dvolični, odnosno različito se ponašaju sa različitim ljudima u zavisnosti od toga šta im odgovara. Ako je boja svetlo siva, ovi ljudi će možda morati malo više da se potrude da bi se potvrdili, ali i da budu malo manje oprezni sve vreme. Mana im je što je ljudima sa tamnom sivim očima teško verovati. Ako imaju svetlo sive oči, njima njihova ozbiljnost ponekad ukrade zabavu. Oči boje lešnika. Često se raspravlja o opisima očiju boje lešnika, ali ovakve oči su dobile naziv ove boje jer podsjećaju na boju pravog lešnika. Oftalmolozi iz Vašingtona navode da se oči boje lešnika uglavnom sastoje od smeđe i zelene boje. Slično sivim očima, one izgledaju kao da lebde između različitih boja u zavisnosti od svetlosti u kojoj se nalaze i načina na koji se boje raspršuju. Kada je u pitanju ličnost, ljudi sa očima boje lešnika imaju tendenciju da budu nezavisni od najranijeg uzrasta. Oči boje lešnika imaju različite nivoe melanina, pa ih je teže upariti sa određenim osobinama ličnosti. Ovakva boja je prelepa mešavina brown i sive boje i jedna je od najelegantnijih. Ovi ljudi su pozitivni, vole zabavu i uvek su spremni za avanturu. Skloni su da budu u toku, lako se prilagođavaju i isprobavaju nove stvari. Imaju i nestašnu i senzualnu stranu. Mana im je što su skloni da imaju problema sa temperamentom i njihove veze ne traju dugo, osim ako nisu 100% sigurni da su pronašli pravu osobu. Zelene oči. Međunarodni časopis za indijsku psihologiju otkrio je da se osobe sa zelenim očima koje su učestvovale u njihovoj studiji smatraju najseksipilnijima. Osobe koje imaju zelene oči se povezuju sa kreativnošću i nestašnom prirodom. Misterija koja je povezana sa ljudima koji imaju zelene oči se smatra razlogom za opasnost u ophođenju prema njima, ali se pokazalo da ovi ljudi imaju najmirniju ličnost kada je u pitanju boja očiju. Iako boja očiju ne može direktno da implicira određenu ličnost, istraživanja su pokazala da ono što uzrokuje različite boje očiju može biti i razlog zašto su naši temperamenti takvi kakvi jesu. Zelena boja je mešavina smeđe i plave boje. Osobe sa zelenim očima su veoma jake, ali su istovremeno i oprezne. Oko sebe uvek šire dozu misterije, a na druge ljude deluju kao nalet svežeg vazduha. Inteligentni su, radoznali i strastveno se bave životom. Posjeduju veliku količinu saosećanja, mladalačkog duha i živahnosti, što je razlog zbog čega ih većina ljudi smatra privlačnim i poželjnim. Mana im je što su ljubomorni.